صلى الله عليه وسلم أقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أولادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم محمد رسول الله صحابه الله تجوان فله إبمسكي فله الله تما مسكي فله أي خير مي سلامية مسكي نجلا موكبو نجلا كي برودلندو دجلا بنا مسكي بنا كلاشي دو بمبلولا دو بيكانا ala ku kale ma tola ala to fle wa oni ala ko tanya vave bodo islam ya fi abide bibina ni ka do ba ma borde fi kumrela ka jala mu metri tan jala mu ko meleke ka koloshi do kana ka do bola billahi ve ni bite folola ni kunye koloshi chemi kana sirabla ni kusobe mali khone ni kunye koloshi chewoche kana mali khone kuno sirabla ni o bane do pep o zahidu yere aha o ka ala yisanya ko siga tola o dafale yere ko ni muke jeni do ke baje karam ko bina sira blanya ala mado engo tebiye sa tabiye sallallahu alaihi wasallam ya kira masgi ka islamiya ke do ki badin do ka islamiya ke ka mesu do kuna ka ke arasai ka bere do mine bola ki chesidi ko shi do bi bola do bi kana mal kan do njembe laila dalay no fe ni ninte Allahu akbar bari aye sufiya jole no e fama ya kadara ya do hazara rajul mi rishalda ya ni alaka chebo do ako karamo e bismillah sufiya nan sigi ako fama ko nam ako no furo ben nyore na kuma sunya ko sa ko tadu ako tadu ako ni no ndo na ko no ko e ndeku nya dirde ngelen diga kan no furo la nya du ya famu na bode ya fanyi akina hu e na ka dirde ya fanyi ni ako akaya sona ka jirti ka do jiri min ni tate atina cheto fa sa aya to jugara de ya be safa badu akin so ga fendu femin di tay Allahu akbar no kuma ngo jugoluma ni bolu fagade Allahu akbar sufiya ya che deli ko wallahi ka kara ako ako nda sirade ako kuma na be ka masake kai ya fama alakam Allah harado alakan na tanjo jirde no fe ve alan kira kamo e ka meni kesa niko ninda ni masungata jirden kilin pew sufuga yo dun ka surati ma damo sufuga masaka ta fa taro tigin dugu kono ka bi ya fanyi no fe e ka sufi kun e ka sufi ka balome muna ametami taro tawno sufi dambe mobili valeur mobili million biduru mobili million keme mobili sufi dambe villa min kono million keme flaso sufi ka komble aka kusina ka dokina ka fugula o ye ba binani koy wa biduru aka sabara sufi yar daledo sugo bala ka jini do bala ka jiranga damo aka taida sigiledo do bala ka digi sufi tege dambe wala muso safe nyaayi nyedela anga sufi wallahi tinyaka kuna koy iflega tinyade fode wallahi ni kilenteo mama ni bisa anya fembe de woni kono billahi dina bi dina na ibado mana uye fe uye doki mindu taye uye to do yere la to mindu taye kama lesgi le fra fabi yere masake ni fa ko muna masake pasaka ko kondi ya fanga cirden ko pom dingile no fe akondi ya fam kala mo ya fi mo da ni be ko fe akombi ya fi mo charte kele ako edmenye ako demuso do be mbolo afie no ramadu nyata fe tulo tafe tulo geredo bobodo nabarado Allah karamo ke ni bisa kan demuso furumben demuso indimo no karambi ya fanga jirde fo yusufu ya ni maso ngan demuso bana bato indandi ya fanga jirde ko la hara jodo ambe tanjo ala nyefa kiri bi ngajirde sara est-ce que ya amna so homa ya yi kun khorsa safa ya ji ala ka joni mas le flo sufu si le flo aya e fegi men dakadi ni nega ni demuso bana bato en furu o de dakadi ni ka temi gata Allah ngata perdi Allahu akbar vie ne edo itison ay netison ma hamil tison ma min ta alayhi tison ay muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam akon so nambi demuso ta ako aba furu akon ba furu Allahu akbar aba yayin Allah harayo chego kati ya fafona ya demuso ta akon bi demuso ta ubena ka che de masake furu febe tlaka ba furu siri bane ko fe masake soro ka foko ko salama ay hakatu ako sufi haya khonna ma ko debine ijole nga dudala ne ado e chewdo ay Allahu akbar wallahi ala sira chewdo
ako Yahya ko nam ako jirina ngina no fe ye kungo faraka na foka na ne nyedela kebe na ya fanyi ne fe ke ne ka jirde do wallahi karamo min balaka adama dum gushi bitu akuma do foma digoy karamo min balaka alamani bislamu ka bitu ngo faka fodi karamo min nya tond la ka mo nyini ka do akono dika fuye ko ni nde ala koy kalo do keme fula nyini kuma fiye shia ba keme afora ya foda afora wallahi ko dugo yogoy mama bolo chawoche tondla katlabi wari mina mo fe kalo chawoche ya dlabi ta janna mitla ka prevu bakale ni mo ne tala fo tala ni ma sondro angazi taballa ne do kuti ni ma sondro ne dina tenen ye ay fanani te ay nyaw sabotage te dina mi te mi nyo oto ye ay oto yo tisa ko nona kenado ni ma ye kuma fo ni ne ko nga beta e ko ka beta ni ma son ne re mo so etamo na che anga zigi de bala je be ka fle ka communiquer ke mali tele la ka communiquer ni ndoi ka sale ka sabe nyo so tele la o bi nyo so fe jume na dina kuma o te ken ne yo o te ken bugol yo dina te ma te ki bi sa ko kala jamais ay dina bere tay aslamata laki ay silame ala tay wa bitamani ala tay wa ni fenga la min tala ala kira ko don ba mo silam ako silam mo no silam don ba karamo we ako karamo mo iza zaharat al bid'ah wa sakkata al alim ala kira fa adkhalahu Allah fi nar ako wallahi ala kira ko wati bina se ni bid'ah na wara silame ko no bid'ah ko fa min gunda ayo kala ako no wati sira islamia kono ako doli baw na ya dade aw munum bado billahi na dade baw nyela jalmena amba kilila de doli baw na be kuma wallahi amba kilila muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako ne de muso nya fiye ngo fiye ndodu o sila ima bangata nya fiye ngo bobodu ngima na barado ya ala ma yedre ya nya ya fara ngajiri denko depuis ne jole ngadal ne ya fara ngajiri Allahu akbar mais ya ne mo mi nyongo de la de muso bembolo de muso ya pas dire nga jamana bem ni jamana de muso be jona ma ke numéro ya be ke numéro di de muso ci kay fiendo te kuna to te bubu te bagita na barate Allahu akbar de muso nyongo ni nga jamana de muso be fara nyongo chenye ni dawla ni noro ni martaba ni doni na dama ke ya be ke flana Allahu akbar wallahi sufi ya haya ko ndemo so infoti tala ne qur'an do abe qur'an do abe hadisa do abe nahawdo abe sharia mago be doni fon fena ndemo so alimatu do Allahu akbar aya tete mininga aya ko yon so do ne koti ode o ya sufi ya haya ode abdullahi de musa o musa de se abdul qadir jilani sufi ya bien dalla ka fi ambora ala kira fe dongo mami wen madaka wen nafolo chaka dama ya sege nyo fi dongo afora de anya paka bokira ka du kono kata alma malika du kono ay haruna rashid nan nafolo dama mami nayi mota wala fi aya kalanya na haruna ni soja ko jugo fama ni soja ko jugo aya wele ay mutukali ba sabata kadi alma maliki mo ako du say yere ka du akone ka to ke musakai atale ko fi alma maliki dinaru ba saba ya de kalanduma ayat la fanda oni nyo adrome kelima agera anya panga bo alman maka dukhno antara nchu jeni fe abu hanifata ay kirimi ndiga fama na musoje muso ni sojara muso tara sokono ay sanu mutukali bakelen takadi mama ko kata dia imam abu hanifata mo kay kirimi tiga jarali mutukali bakelen fle kay odamo ako no abu hanifata ako kala ako chide motani kam mutukali bakelen tadi fama musuma ko ne ko mako tala ne ma kuma ale kamo ne kuma ala de kamo ala sarabe ala de bulo kiraw yo nyogonde fo ne mo yo nyogonde fo ala kama nyumande mi mo nyogon fo doni ma minun tamana maliko na kunungo haru ina fo anya minun jati dongo kama ba minun tamana maliko kunungo uye mogo kala qur'anina hadisala nahawla sharia bela fofa ni mogo bala aw nga kunungo kara mogo e doni ba kala ka doni ba kala alimu ye uma dura memina ula uyu kala qur'anina ubi hadisa kala kana kala kara mogo bakelen bebe ni seba sambi dur la kata jigi sambi wala kata sambi wala isiki kala baraki doni me ni kara mogo Allahu akbar bitum ayo tebi bi idete qur'ana kala ni mogo bo ala kala o kya ay sallallahu alaihi wasallam aya moke
idde te kalan ke be ni ma warbo kele aflana kira ya qur'ana feria mume ta daban nan da ta qur'ana feria biji ko sorewa abi Allah kila qur'ana feria ke sabo ya qur'ana feria tabi ilo ya qur'ana feria amma malgin ni qur'ana feria bi ayat ta'awun tala qur'ana mume be feria ta bid'ai محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كتاب بقى المقايسة سبب بدي سبب حرامي دي نشي حرامي بقولنا مبنجي بالا كافيري ودلنا بيقولوا كلا الله أي سبب جميع كيف بسنا بريفو جولا كوي كوي ندل كافيري سيدنا عثمان دي كوي ندل كاكي كفي وراه سيدنا عثمان دي كوي بس بك أبا ما درما كلام من مانو أو بالا كوي أو بالا كوي فيري بي أبي كان فيكو فيري أبي حديثه فيري كتابه تبي نورسي بول حالي ديت كتابه سرقة كابي كلام wani warti ko iditi ko kana bile ibe aketo karamo nga ingal do semela ni ro bismillah donc ne afa musisa qur'an fe firitate nga ka iga ataka di mo ma ka kala ko no bi daka me ka afiri ni o bidaya wa bien o bidaya ke kira bo kew saba ma ke fano tabi na ma kew alma nan min tamna cete bi ayama me ulula fiu na'am sisa am yo jeme sisa ma karamo mun be ye tondlo sabu nya fi table tigi na be war ko adote ala koy tabulo fon be mali kono ala ko kisa kelen da dollar wallahi ala ko kisa kelen da dollar aw nya fauna mba usoro folo kun go islamia mi ngani ma mi yo da jarme bi tegeta mi be sela die kono bi se mwala la ilaha illallah muhammadur rasulullah islamia dungai o de islamia bluma fole sali su jaka hiji vieni ndure ni ya mi to islamia ni sarabe aljina kono sa Allahu akbar wala ko sadunga bilisa la alayhi la'natullah bilisa mi banaka suri bi anfa mai iblisa firawna ka tana ya kafiri masaka do firawna misr beben to do qur'ana kono alay kafiri kam min ta to jëm qur'ana kono firawna ni hamana qarun ya firawna ko ni kafiri stere ayen sai kemme wora balo ko dimi mamine firawn o firawnas bilisa yiyaka ado madde kana do ka pale kono ministru be ka koli ni balla ka poy ka singa uya jole pale kono firawna ka mako e borami ako firawna e mon do ngop may be femno fi bado mena dalu kelendi mo de karamo ko minu yeton la nu wari minen mo fe nu bala ka mo nambara mo ka sawndi ne kan nini ni may ma ne ma ko waddi dorba go haram de ni ya boyer la kata milliard di karamo ko ni kanu nay ala kama fle itar wi hal fentula me to ka ke toy kalo do war bisara e balombo dila ma karamo ke yira ne gandre wallahi billahi aljina karimu haram be prevu do di moya sasa nyakura na ayat di maka cha no odira firawna sigile bala ka cha jole aka pale ko aka ibrahim ako firawna ma e mo ne do ma ko ay ako jayira ne e ma ke ala e ma o fode aka ngan do mele e ma fa ko ana rabbukum al a'la ya fo firawna ma ko ala bayre edi mo ngi na ko ne ibrahim o mala ala minta aka dafiya don wala ma bo firawna ki yere nege billahi kafir ke fa buhtal lizi kafara kafir ke dawla mina masaka ni kuma inja ba jole trota ki yeki nyu ako firawna ki yere nege de ko kafir mo ko e alai ako nga chef ma e jinni e re jinni ko ana iblis ko ne de iblis ay Allahu akbar ako iblis ajimai e kibe min do iblis mi malaka suri ba fa da mai nala ya bo aljina ko no e ko hatte o re do firawna kama kin na mun yin ka pale kun ya kun nan be boyla ke ne ta category ke nyewa el mar'u yuhshar ma'a man ahabba ma ngo jira ini ma mi jira nyene Allah haraguna joro yoro mi fana bi joy be ti jenyonge alaka ma nyimo nyi nem no nyini ko ha ne bu no nyini alaka ma nyimo ngoni itu ma mo na nyene Allah haraguna joro mi fana bi joy alaka ya hafa sallallahu alaihi wasallam wallahi sigata firawna kun nan be boyla sabu ne aunde jala kilo nya firawna yisi ki kungolo shula ako shitana ko na ako bilisa ko nam aki kolon tiga ko ni tikile ako buna ako ne kafsa ala yoro nga che wala bilisa ko firawna ma ko ne kafsa mo yoga no pika jurmu ka buka temenda ka shinya miliyar ko jugu firawna ko chukuti ako firawna ne jole fle ni to ko de ko bilisa firawna ne ma fo ngune alay ne kuna ku yakan kenge jana me de be nyamai fe me nyasimo ne bana ka ngonden juli an va damadi okera
o de ne kuna ko Firawuna awo mais Firawuna ne ma fo ne alay Firawuna ko ke yere de alay Firawuna te nye abaye Firawuna ko kale ala de jabi masoro ni kuma ina Firawuna bulu ayi kun suli wati sara mi Firawuna kama ako bilisa ako na Firawuna yere ya ka jalme de do nyoro ina ko bilisa ako na ako sigi sabana be de ila moni kono ala ka danfin kono jiye kono flana be nini ila kunangoyela wa fla kunangoyela jahane be de na fesigi flana bana sabana be nini ila Allahu akbar mai na mede ni ko piente ba gafeta ka tu ko ndo fiye tabali kayo sabani yo fo bita sa sugul awo ako Firawuna ako nam ako bilisa ako nam ako dirnye nani e sabana je kono ka friya yere nani e sabana bana ka mina ava da mati la ka tabla nyi wala sabana nani e sabana jenye bilisa ko Firawuna ma ko sabana bana ako sabana bana ako e jenye bilisa mi sabana mi ko ibado ko tulo mo joy kame global ye sabana mi ni bilisa ya fo ko yu sabana jadde kuna ngoyela la hara jolo jadde me kono mami u sabana alaka danvien bela o ya mami kharamo mi tondla Allahu akbar kharamo mi association créé kaftla ka wari mina maula kalo be ki dabri bola ku jolimi ako kharamo ke ya sabana Allahu akbar ala fi la hara o de ne sabana bilisa balaka ni kuma Firawuna avec kitabu mi kono ta do kono ba di muslim ke ta sai ka kala la gadara yetla mana ni mago ba ta daga dare safala ko kala allazina yakuluna amwala nas bighayri tibi nafs aw bidina wa shafa ni musabay ta umdatu bayanata de kadu sharha ko billahi kalamo mi ton la bisinga yi jarme ko te sur place kele ako ya zabanay jinni tu dora betu mami yere ke sufiye mami yere ke ma nyumaye bungo so mo kala illa horoma nyini ka wari di mo ako ya zabanay Firawuna wallahi ambo kilela bi amakle la de kuve kuma tay ayi mbe mi fi ya sebenendo minu nya se obisira ala ka tawo nen ika op man ala kana nge tabulo la amin ve odgo ki yire ka balo ala ka balo ki fa kana gemma ka tabula wallahi ne ka tabula tasma bi mine ke la ilaha illallah muhammad rasulullah ke islamai ala kira o defo islamai mi kira o dama o duriya bana nafla haka talo wurdi haka talo sarakatu haka talo qur'an kala haka talo baraji ni saraka ta miliyari don emi wor saraka mo koy don e panu ko karamo mi wori mine na kalo abe jahanname kono emi nya dabo be jahanname kono angu fu amunu ta don ni ku fina lahara bi je yaw aya ya so ifa bo kewa imi faso islamia ifa ma faso islamia la ni tabulo nuna na dojmai an hatle ko ina ngore wallahi siga ta mala ne je de anga boya anga bo sufi ya fi anga ta belebele fe sallu Abdul Qadir Jilani ala julu mi rijalillahi bi masala bo re ko wal julu wa aka alata mina muslimu yaka atamina mu'mini yaka atamina salihu yaka atamina wal juya gardi sabaka an rajo kutubu yala ayo teme an ra wakilu la rasulu ya suwa fo chamin Abdul Qadir Jilani bo chola khawsu gi yasu am fo chamin Abdul Qadir bo chola rasulu ya su kasabe mo buda falen na kuy mo buda falen na re kuy kam nyambe ka cha sallallahu alaihi wasallam nyambe ka cha chawta kirenye ay billahi ma min bi kono bara fa haramuna fuka tadu ko lomne itike halim mu'minu nyuma jawo kibike ma nyuma jawo kibike woli juye jawo kibike kutubuye ma min balo be haramuna tiko ya bala on metami jamais ma min balo be haramuna tike ma nyuma fuka tadu ko lomne wa ma nyuma ti bo ijolla bas yi faga haramu min do o haramu de yi ma ki joli o joli de ki de mala yi joli nyuma ti bo ila jamais Allahu akbar ana to alama haram mai de maka kangi halalado tawce baro la haramuna billahi bita jarme kono isma'an Abdul Qadir Jilani de padam sini akwa awulla ka bita kalanke refle ka bita kalanke ati de basandanga do aduna baka sokona ko mbamba fe kan sira de meta don yini ne ma min ngimo ko Qur'an bita fula ay nege ya danga jamane ngono half ya Allah ya mali ndura sun wala wulla nay ko do usira kalmo do fo ko ala da ka don damo ko Qur'an na rabbi anyefe uben anyini be mali ko nakati ka Qur'an be ma anyefe wallahi ka Qur'an de mo ima se Qur'an no fe yin ka rote
adra patrami ma adro ma fula ka to ko lawa jibril nana farago ko mi na ala kira min sallallahu alaihi wasallam ma ya min ka bishi foka nya kilija ka soro ka bla ka fam iqra shiya saba okera ala kira ma qur'an soro na mo gidi e mum fula ala fe e ka sa kira ya muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako bama ba fa ta kala abdul qadir de kodo abdul qadir jidani adem sema tete ma santan don ka baka ma ko ndi misra de mo ka ta kala be kunu wo chawbi bo kata jinya kono de kata kura jini awnya kodo ko de sore ki faso bla ki fani bato ki balmo to kata dugu wera wala kata santan sandurus san woro samwa ibe kalala ye getra fo fon to be male kono be o de ka be garbiye de ki kera ko ba mo ka be ta kan ba ko man ku bismillah ko misra dim Allah be ayalla be sabati kuma min bado lan so kono kam to ka damo do ta ka dama ko de abdul qadir ko na akoni minna ka ke ka sura fana israel Allah doni ni manno e dem zan fitini akoni mine ina nga dum ni israel ni mbana sa ibe ala bole biira bulu Allahu akbar ba ayamne babulu amna bodu dafa pamle baka ma konde ki jode akijo abdul qadir jo agonde be do ko yalla ka don no yi ngabe ko ngar kilinda yi kanyina me kono kanu kede akoy muy ko kana kanu tike Allah bako abdul qadir mo kanan kalonti ako ba ako fo tan san di ka ma kan so sabara tan kalonti Allahu akbar wa ta'ala ka baraka do ala ka don no abdul qadir islam na minga ani sera wona nyon zoro ko no tama dewni wona se ko langulo kono kuma surunya kama ko da ko kono be ngani kala bra no ango mo badde o bit leena folo arabu ba ko kullu susu be ngani kala mo mi be maki fa ki kana flota onu bara ko jo sera nyefe abdul qadir jelani ani mo mo nyofe tama de mo nyofe kabini bandu yu jo sera chamanjela ani choche ba nyofe be yere ina to kon moy to kon namine abdul qadir jo amason abuli dem sen do amason abuli to bulla bandu chefu bandu nana akuli o ko petini e borami aya boro fo akebe tami akon ta to kala nyoro dira ko munye balika buli lu te esra ma yedi donc ya dami ni balika buli bino ye akaya eni mino nyaba e mol bolle ko akay ako mona e mo bol akota ko ala to bulu kundom akaya to bulu kundom ko e ta do ku bulu kunya angweya ngo awye bengani kalawde awye ma falawde awye strategy lawde abdul qadir ko bandi chefu mo akone to dom ne ta do no bolla ko ma be bol warade nye mais ya dama de nyu ne ta do ma be boli man fi nye ma be boli warade nye Allahu akbar awdu ya dama do nda ta warawi men ta do ngo no boli kunya aw ko uko ne ko ni yin change lan fo ina fendi kuwa wi na ko fenda ku ay mu nge aya baso ay ngalon tige fere la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam woni danga de mi bi jo ka fama me mama fana sa amo klela saratu fe ni ki fani bama ikra danga ifarla danga donka Allahu akbar qur'an ko wala taqul lahum uff muhammad af halaka na fi fani bama ko uff ni yo fo kira danga de ala kira no fe kuma kama awndem ala kira ma faya ma bay kama awndem ma uluma ala ma kema ya banyana ma kuma nyeshi me awndem muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako fe menguna ko mo bi kuna ko sarum ka be mina ya ba ya date kuna kafle bani chefu jo kafle petini munyi blani kien foina akone bora so amamen ne bade ne mutu sanu india ndazo do kalandila ako ko ngana ngalontige do ndem bak makan so sarum no fa koy ay na ba mine ya mine na la ba to ya to ina men de kalontige aw ye ngondo ke sa je mbay o kangar danyi Allahu akbar ndem bak makan wuli bandi chefu na kato nyon njole jijigi na ukatona ufari nyingina yekeni fle kafle patro ko bandi tawma no nyamwe ajnyeti do ni nyongo demseni fitini ya bap makan labatu awon jokor bawbe ko ngoko ne ma fa ni mata boshila andala anga bonne mbara ina anga tubi ka taala mo ni ya masab labatu awon be ka ala ko ta sulitile bandi chefu ko bandi tomo amita tubi ande ne mbara nge bleni nyonguliti Allahu akbar ya kana mai ka jo mana de nangani ijo me dola Allah haradu abi sunna do wallahi
إن غني درجينا الله هاي باي زبانيا من قبل سيدنا علي وكرم الله وجهه أقول لا تعجبوا من حلك كيف حلك ولكن اعجبوا من نجا كيف نجا سيدنا علي الله رضو كرسمنا الله ركنك كاك رجعني مدي سيدنا علي كوتك بقوي وتكبكوي أيوة تكبكوي أهو كبكوي جماني كرسا كسرة على كايا فرام دارا كنك الدنيا بيني بالا كرسا دي على كايا فرام كابادو الدنيا كون كرسا بيدو أكوسو سيدنا علي كو دي كبكوي نوتة مو نيجا بين ما بكلني كم درو لجماني دقول أنينا ما يكونه لا هردو يبوي زبانيا ملك وبولو كرامو كنا بولا الملك كنا فيبي بولا لا هردو كم ما كون نيجان من ملك وبولو كنا كبكوي نكرامو كنا كني كبكوي نالمامي دو كني كبكوي كوب على دبلو جندو على دبلو دو سافلا كاي ادو مانا مايند محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كان يولا ده ko na mbita tubi bande chef ko kambe tubi ceni yere defe ni ambe tubi ni yere defe kuma wallahi wa bande chef ye kalimatu shahada de fo yor ashhadu an la ilaha illallah anna muhammad rasulullah ka tugo abdul qadir jelna olu de kera ka kalandi folo ye kama le kalandi onzura asebali kalanyoro la folo abdul qadir jelani ayo kalandi men onzura bande udo o bande no abella bala ke wolu jukangara muhammad allahu akbar sallallahu alaihi wasallam chow manga wa abdul qadir jelani ay sam ngani duru ayo de ko kono sufia sam ngani duru abe sufia la ko kono sam ngani asra nouveau de la abitama sabra fasila abitama ngoni tsaka siso allahu akbar abdul qadir jelani c'est le nouveau de la dimo ko tsaka fara kula dimo ko masika la abada abdul qadir jelani dimo ko masika la abada afal kula allahu aga kala ndo nyanyi nga ko muna dimo ko tsigila ko dimo ko muyinena dimo ko mago be no la no terina ne bora saluma de la fuqa tabla hasala na tabla sayyidina ali la karama allah wajha ne bora yarjuma ne bora muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam no fatimatu zahra ala kira juliye dimo ko bi munyinina ay no taalaw قرآن على كلا سبحانه أقول يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مدوك مرقنا كتروغا عبد القادر فيه سيرفيكا دوكم بي سيرفيكا دوكم بي أبورا كابتا فجر لا أني مغرب ربنا كدود لا جيكا كene بابلو جيكا كene ميمي في زير انتدي جيكا كene بابلو أقول سيرفيكا نانا جيكا ديمو كاكا نا يكو دنيا ديمو كدوكو كيني هذا سيرفو كون هذا يدغالين دولي أقول أنا ندي وين باكن ناي سيرفيكا جيكا من أياك جم سوبيل أقول إن جيكا من كاكا تليفون تراك على تراك مثل لا ترى تليفون مو إيريس فرا أقول جم سوبيل نان دومني ماما أقول دومني ماما ده يجيكا من دي نيا بلا جيلا ما سكام تسمع بداخل تسمع ميباتو جيكا تجلي كاكا داخل جم سوفي فيه تسمع بداخل جيما ولي جامو كو جيكا بتوبي الله أكبر ما يلامه أقول يمي أقول كابنت نين فانسي إير جولي بي هل بيجي ما ولي ما تقول جيكا بيم لا إله إلا الله محمد دني باو كو جيكا تسكام أي نينديمو أتما مونا باو سيرفيكا بولا جيكا دي مني ala kira joli de ya mina abula kira joli ya mina abula wajaga tasuma tsaka dum bo bolo mi nya mina tasuma to dum Allahu akbar bolo mi nya mina tasuma to dum kuma o bolo jaga mi mina tasuma to dum qur'ana ko ala kira sallallahu alaihi wasallam yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran inma nut'imukum liwajhi Allah لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا الله أكبر سيدنا علي فاطمة الزهراء كبر ربنا في الله على يقرأتي ديمي مبرو دولي لا تسمع تامني والله اسمع عبد القادر أخذ دماغه من جنا. أي دماغه تفوي نسوي. سام غني دور. عبد القادر بتاعنا كم خلاص أصل لانغلو موني تاسوا. سوف تلاقي بالا. دلامغو ما كم لو يفلم لوي. تفوي لكم كم على بتوكوا الصلاة الله أكبر السلام عليكم سبحان الله وردي صلاة لا إله إلا الله. أميرو ياك. على يفنجلو لا دافع توتي فميني. كم بيسقي توا أخسروا ولا سافر نبى الكابلا. الله أكبر. ما في مو ولجو كاتيجوري سبعي ولجو جل فلو جل فلانا جل سبنا نيبوري بس ولا كتبه عبد القادر جل أنت من رامينا الله أكبر
o Abdul Qadir Jilani asigile nay asigile be romina anyeme korola anyeme tlebila anyeme banna bola ni sera no foto ala boki Allahu akbar ala yo kafiri jango islame télévision na ba la kafle ni si ka télévision ti be oche ne ko to ni den yodla mi mago te salla mi mago te shura kafrike de yodla ki sigile to ka sokono an ba sigile tan so anyebe nyebela kafrike yodla ala ka wali jumu na ibta ka bako ko tsuko ala nyebe dele wali jumu nyoni ma asigi mero na nyebela yeba bele na fo télévision kuma te kutubu kuma te wakilu kuma te ghawfu Abdul Qadir Jilani musodo ya den taka nafe mbiyo feka Abdul Qadir ka martaba do shi ade denye bandi bandi do va bono aya bakya ay fakenya muso inde aya bani fakenya baye de tege mena kana don do Abdul Qadir fa Abdul Qadir akum bindi mine ka fara chauka mayenda ako ndi mine ka fara chauka fara munye ka fara mani monga akisi babu sutara tele damodo babu so segere kana kabina de fla Abdul Qadir fi ba tamana bulola de sigi ma baraka takula nyimi takula jala ni bala ko nyimi ata ki kala mo be na kabin nyefe anana so Abdul Qadir Jilani sigi da bala ka shegoro sama kabla bay joka Abdul Qadir fla islam bla Abdul Qadir ko nam ako tiendo akebe ala ka shegoro tele bu wala ne de sigi mablo ko na wala ka takula de do Abdul Qadir o hina masaka yemene afay biso ngi dila Allahu akbar ayo ko mi Abdul Qadir ko ma ki bismillah muso yisi folo muso yisi atlala mamina no Abdul Qadir atlala sheso nyimina mamina aye she kolo fara nyonga anashi ako muso ma ki nye jonna muso nye jwala Abdul Qadir ko she kolo dali ana ashi dali Abdul Qadir ko kom ya dika bezillah wuli ala ka sebay dun ngora e pousser ti ko rabba tara ay shebe nyimi wala o rabba e pousser ti muso rabba si me ka Allah ako Allahu akbar ko ne ka bako ako yala ta fe de ka sai din joro de lawa ko ako ta fe de ka sai ka ndike wa ko ako watin ngen na mata kula jalami Allahu akbar e fo ala ka faranga Abdul Qadir Jilani nambura Abdul Qadir Jilani dugudo la cedo faso ko duguina kabnu tara cedo kabru kono dugu mama sega sura ceb munanga kabru kono ana kuluka kabru kono vi ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ko chamon ko ya asawi Muhammad rasul sallallahu alaihi wasallam dugu ma sega suna cebe kabru la be kulu la be wo madile tasma be kabru la ma sega suna ka su manga be kabru dula utara ko be tabo ya so ngiye ku jibo amba sanfe Allahu akbar maka pigiti sula ala ka ngile ko jibo de maka pilti ko boy maka pigiti ko boy o ko la gona utara jeni fe ko nga tanya fa Abdul Qadir Jilani utara puma nya fa Abdul Qadir Jilani ko ka sa fatura anya shudu ashuma segada abi mangala kabru kono ma dugu ma betorole da amanga fe anana ka du okay Abdul Qadir mi fo jugula moy ibado ako ay mi fo sisa adallaka ne Abdul Qadir yeshekil adallaka yeshekil jami na fusa adallaka yeshekil ayena Abdul Qadir yelmi ngeshekil ayen fleni minga ni nyafle ala tado janeme na abada wa nyanga tabi wulika waka oyorobe manga bana kabru la katasuma sisi ba pew chedola ala ka hine ko akwa ne yeli minga wallahi ala bi ya fama tobe ala boloni yolu ya kasmati minatu Allahu akbar ni nguma nga bol e hakile mode e ko ni e mi mbala itika nga kuma gaziria tobe ala bolo vie ni yo ni nya dara kan ndene su ndene tile wala alamsa wala juma mobe mawla nya daruka alamsa wala juma billahi ta'ala mati min bili Allahu akbar ala ka nya daruka ma mi ngom ma ngo tenga ma ngo te nye ngande e mo eta ma mi ngo wal tenki écoute mami ngo ko la horma ngalo ete ni na wa ala rati so yakaduni babu da feble Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawatullahi wa salamu alayhi akuko ala biya fa wala ya faram Allahu akbar akay nye o chobe ala bode mawbe wallahi ni tasmati ibn abli o mawbe ala bode Allahu akbar ni nye daruka kira mandona uma nyumona Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Qadir رجل من رجال الله يبكي بامين دو اودور تشبرنا نافع دمسو تورنندو دمسو كما تلونا بلي صافي دمسو تورنا
akona gona demuso ni fa ba mai anana Abdul Qadir Jilani ko demuso tunna de ko Abdul Qadir go kin ngande musi Abdul Qadir ko ja safa ya yi ko musuli ako chaymo mina 7 do dimo aye ko khonna yoro do fay kaka tay chen ma yoro do ako ni sira o yoro la ika ni tirin chi iki sigi tirin kono so dugu tlama fe jina groupe bina temela jino bina temela mai kana sira groupe la ba mi mina o jina ko kudigidi ayata ayake la hala be fay akoni jina kunigi zerimo iki abina jo na siri abijo na ye sebeni abado ko aborani yor akika sebeni ndamo ka fay ko ni Abdul Qadir Jilani ko ki demuso turna ka ki demuso yini kadi Allahu akbar wata gele ko dina kunigi dina utro temana chesigile boli ka sura ka tema sigile ka saba nyame dina kalti bela mais Abdul Qadir yemi va ama allama anyame dina kafiri dina masake na tola anaka mo asira Abdul Qadir ka chema minga yijo akoya Abdul Qadir ka chide da ko na'am Allahu akbar ay chifai o yorobe dina yi jo yorobe ade dina fo mi nyamba akoya la ko aw ko dina ya kasa de muso dina yata dina ya dina nyamo dina ro ko kasa de ko dina kasa de yata ko wa ka sura sassa Allahu akbar Abdul Qadir Jilani ni konga Abdul Qadir Jilani ka martaba do fiye ni ya ka martaba do nunu de bi wele ghawfu riyasu kutubu ka kutubu o de nunye vie mate ke wali ju yere sharti do be notila Allahu akbar ay wali do be ataka wali ju do mauta do wali ju bi wali do be mau ba do wali do ngale yere ta do ne walju la ne walju la fitinu di walju do be abado ale wali wa mau bado ko kase wali na fo Sheikh Salah nyon Sheikh Salah donc non karamage comment wallahi ni ciba yakum mesina dokumi bo malikono ni kira matige dokumi bo malikono sirata law madrika fi ngo khalifa ala kira batani fla de chatani fla ale tale ko be khalifatani fla de bina mina dina bara anyere yere kan tabulo ko tala politiki tala giya ngini te joro ngini te wari ngini te chatani fla ala kira yo de fo o chatani fla temene ko giya bi wuli mati wolo bi kebe qur'ana sharia tangalodo chatani fla wa be temene che fla bora malikona ko mi wati bana wati re ko no inshallah ketan plaga kun na Allah kira sunama biya kon wati do wara awo o ye signalement ke ko wati ka corona an woni mai ni ka do de kesa na la sona abita kunjeya inshallah ambe bita kunjeya amme ma minu ngabundala nyanyi ala fe ya rabbi ala kanye do amina ami rabbi man tariqa o ye walju ko tasira de o ye manyu ngo tasira de da olu yo dallu ta ko ne kono ala kira ka makawna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adama de ka se alamu fuiti se alamu ni alabatuti sallallahu nafla ba wurdi ba qur'an kalamba nyumonya ba o de adama de se alamu ya rabbi ala kan yedani ma amin ala kan kuna jajina ala kan kuna jallahara amin dina famu nyuma ya rabbi ala kan ngo ya alislam dembe anya mo ke usro siraminga ala kan nge ko sirabla ta dore da o la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma ngin amidu ke jamanai basgi an lafiya ada ala bulu ya rabbi ala kan basgi amin ala kan basgi maliku amin ya rabbi akadi malniyo jamanai to ya rabbi ala kan ma nyuma di jamanai mo amu ni allah fe ala ko ke ala kira bunya koso anaka sahabau ananya ma nyuma minun to fo biso madaina aka ko lu bunya koso ya rabbi ala ka mali bo dinge kono ala ka mali bo janfa kono ala ka mali bo ajubulo ala ko ke ala kira bunya koso qur'an bunya koso kira on najma bunya koso ana ba na ba la horma ana ngara mo la horma sallallahu ala rasulillah ma fa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin amada alislamo mo bela jilenfo ka imam fo ka ambal ma ke amiru dumbo ambu bela jilenfo ka chesiri la bita ama nyongiria inshallah
inshallah ni ala ye juma wɛrɛ yira na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni teli sanumanba in kɔnɔ yan n'o ye Énergie TV an ko baarakɛlaw an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ ɲɛmɔgɔ la fo kana dugumamɔgɔ la an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen maa min ye silamɛya dɛmɛ ala k'i sankɔrɔta maa min ye silamɛya dɛmɛ ala k'i sankɔrɔta kuma a ka kunna ani tiɲɛ fɔra dɔrɔn i bɛ sira ye tɛmɛbada an b'i fo an tɛ sɛgɛn ye foli la bi ta an b'a ɲɔngiri yan nɔ an b'a fɔ ala ka juma yɛrɛ yira an na salamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuhu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Où que vous soyez,